Biyag, wenno patay. Pinapalabas. Iti panagawid da Lilac and Roldan naggapu iti klase da. Nagdiretso da iti department store ket timulong da iti trabaho ijay. Iti sabali a bangir, sakbay ti laban ni Michael, napan na kinasarita ni Solomon, ket imbaga naman ti kondisyon na ano mangabak, parwaren na idan kini Dante iti pasdek. Naangay nga rod ti palaban. Nangabak ni Michael, iso akas taunay tiragsak ni Dante. Itagagayem, adto intituloy tinubela tayo anapaulwan. Biyag! Wenno patay! Nangabak ka, Michael! Nangabak ka! Kinabalam di kalaban mo, Michael! Yahoo! Makarwal kami dito ipastek! Yahoo! Oh, anya ti kinunam, Dante? In ka rin ni Big Boss. Ano mangabak ni Michael ita? Nagparwarin na kami ni Michael dito ipastek! Anya? Yahoo! Rumwar kami dito ipastek! Yahoo! Michael, agpaiswa ka diti ko na ni Dante. Wan, Boss Ansot. Sabay kumata tong palan ni Big Boss timbagana. Nasken laeng atong palen na. Woo! Yahoo! Rumwar kami! Makarwar kami dito ipastek! Yahoo! Kaslajak patan. Naabak kami kakatwak. Inabak day tao may. Kas nabuya yung mat, Mr. Chief. Naabak dyan manok yun. Isoanas kan ayagyo tay pusta tayo. Wawawawan. Sana palikot ta. Talaga kasta pusta. Nga magsigdaawak. Nuapay naabak tao mi. Lapig sa dayjay. Isu kalaingan kadagiti amin tao mi makilaban. No kasta, adamat tao yun. Adda. Aduda. Kasta gaya. Sige. Ited men postami. Intong sa bali manan kun taway. Kati pasigurado. Maabak kan tubal. Sige, Mr. Ching. Urayak dayta agun daway. Adumanen a kwarta tinapastrat ko itansot. Tamalaksid iti inabak ko. Adupay tinakolekta dagiti pulis at tao iti entrance fee. Wen Big Boss. Adumit ngamin ti tao no kasta apalaban. Well, ngamin. Saan la siya ti pumusta? At damot agpipinnos ta asabali. Ngam, at dalata porsyento kadakwada. Iso adakkel ti mapastak ko, no kasta apalaban. Wen nga rod, Big Boss. Nangruna pa'y, taado ti kakadwa dagiti kapinnostak. Uray dagiti pulis nga umahay, tunggal palaban, Big Boss. Adumit ti kakadwada. Dagiti kakadwada ang makipinnosta dagijay. Agpapandag iti pulis. Makipinustada mo't, Big Boss. Natural. Ang basit lagatad kadakwada. Adda kadimot alalaan nyo a porsyento. Manipod kadakwada, Big Boss. No, dagiti pulis. Awan. Ngamin, dakkel ti pakairan no kadakwada. Ikakpaikit di da iti barato da. Ngagpapan kani hepe. Kasta gayam, Big Boss. Wen, ansot. Wen gayam. Inka manan makitsenda. Gaputa agrambak tayo. Big Boss. Agrambak tayo tanang habak ni Michael. Kwa Big Boss. Tungpalan nyo kaditi ang kariyo kini Michael. Ano mga bak? Kat parwaran nyo ida kini Dante dito pasdag. Awanan ka dupay asalod-sod, ansot. Ala, inka makitsinda.
Ikang ka iti kwarta, ket gumatang ka iti adu nga arak, ken agkakaimas amay luto asidaan. Wan, Big Boss. Sikalang tital ka kansot. Iso asikalang ti makitsinda. Nalawag. Wan, Big Boss. Bayam, ikang kamat iti barato. Ngamin, sikalang tital kag dito'y pasdak. Numaipapan iti kwarta. Big Boss. Ala, ingka makitsindan. Kat gatangem amin arumbang agatangan. Kwarta! Adu a kwarta! Oy na! Kastoy ti kayat ko abiyag. Adu a kwarta ti may gamak. Agkakpay man ti adu a kwarta. Abay! Big Boss! Ni Michael! At dahil ti salas ti Basdak! Kaya't nakamakasarita! Anya? Kasarita yung kadi, Big Boss! Big Boss! Anyat kinatawaan nyo! Sige! Pagurayam ijay salas! Ito yung merienda yo, Big Boss. Sige. Adaywan na kami, kusinero. Sige, Big Boss. Hala, Michael. Agmerienda tabay. Naimas day talinuto da a merienda. Arroz caldo. Nangabakak itilaban, Big Boss. Mabalin mi ka din ti rumwar kini Dante dito'y pasdak mo. Agbawan da arroz caldo. Agmerienda tabay, Michael. Di mo yaw awan ti bagbagak, Big Boss. Mabalin mi ka din ti rumwar kini Dante dito'y pasdak mo. Saan? Anya? Nangagmuti imbagak, Michael. Saan mo pa'y amabalin ti rumwar? Ngam nagkari ka. Apay, adi mo tong fasa. Lawagin kan! Ulbot ka! Kastoy na, Michael. Kalpasan ti dua alaban mo ang mga baka. Rumwar kan dito'y pasdak. Anya? Agam mo ita. Saan pa'y mabalin? Anya? Nangagmutimbagak. Bueno, mabalin mo ti rumwar dito'y salas. Rumwar kan dito'y salas. Gapo, tadyak kaya ti madistorbo. Kasano, Michael? Anya ti banag ti panagsarita yo kini Big Boss. Anya ti kayat asawan ti panagsinaay mo, Michael. Saan na tinungpal ti Karina? Dante, Anya? ngam ko na atong palan na ti Karina. Kalpasan ti duapay alaban nga ipangabak ko. Anya? Nangagyo timbagak, Laila, Roldan. Wen, Papa. Owen, papa. Kalpasan ti klase o iti malem. Umay kayo adagos iti department store. Agigiddan tayo ton nga gawid. Wen, Papa. Ti kayat ko, noan niya timbagak, nasken atong palin nyo. Nalawag. Wen, Papa. Sige, ingkay agar mo saren. Tapno di kay maladaw iti klase yo. Hello? Good morning, Roldan. Hello, Fatima. Good morning. Talaga mata? Nila talayla tikad kadwa. Kanayon kayo kading agkuyog, no kasta arumwar kayo, ijabalayo? Wen, apay. Awan? Di na magkulaang.
Aywan gayam. Inton break time, agkikita tayo dito yung kantin, ha? Ilibre kayo. Kanayon na kami latan nga ilibre. Ada kwarta ni gatang ni Fatima. Gad, anya ko ma. Basta, agkikita tayo to'y yung kantin. Ganwan gayam. Inton lunch, para manang kayo itilinuto ni Doray. Naimas ka no tilutuan na pagsasangwan tayo. Adda balon ni. Apay nga na nagbalon kayo pailaang. Rumpang laang agbalon kami. Gaputad damot balonan mi. Okay. Sige. Agkikita tayo ito ijay kantin. Bye! Ala, agtungpal tayo ka ni Fatima. Sana bale, tawan mo't dakas na. Sige. Agi na naak pwede di paraangan ti kalapa. Laban mo ba anak mo na? Presko ti angin. Celia! Ni Ina Anastasia. Adamanan. Celia! Saan Aselia tinagan ko, Ina? Ofelia. Ay! Kunak no si ka ni Celia nga asawa ni Pedro nga imo. Apay ka di asang kaibagayo dayta, Ina. Apay, imot ka di diagnagan iti Pedro? Wan! Imot ni Pedro. Oh, apay, Ina. Mapan kayo ka di manin iji umayo? Saan? Umayak ditoy. Kaya't ko ti agtsaa. Sige, Ina. Mapan tayo di takalapaw, taagtsaa tayo. Apag iso, inlang taktay kamote nga intedyo. Ay, Mom, Celia. Ofelia, Ina. Ha? Malip-lip atak tinagan mo. Ay, wan gayam. Ophelia. Mom, Ophelia. Kunaday di bakit bogan. At tiinakan ama dagiti singin. Kat natayan. Kasta ka di, Ina. Wan. Nagsingpot ni bakit bogan. Impatag na dagiti singin. Ina. Insuro na ida itinasaya at akababalin. Iso adim makal dagiti singin anasaya at atao. Ina. Hangam sayang. Taim mo na mo't ngamin na napimusay. At atidog tibiyag ko ngam isaw. Sa bagay, inauna mo't ngamin ni bakat bogan ngamiti siyak. Kasta ka di, Ina? Wan, inauna iti walo atawan. Ha? Anak nakakaday ni bakat bogan. Ha? Kwa? Uwan. Uwan, Ina. Kapin dagiti singin. Anak ko ida, Ina. Kasano dayta? Atidog asalaysayan, Ina. Agbayag ka kadiditoy. Uwan, Ina. Urayak dagiti singin as sumangpat. Nasaya at no kasta. Uray siyak. Urayak man dagiti singin. Takayat kumut ida amakita. Ay nabayag ngaminan. Ajak nakit kita ida.
Sige, mangan tayo. Adu ti sidaan. Basitin na po ya. Tamok nga dabalon nyo. Oh! Anya pala ang teraramiden nyo. Mangan tayon. Sige. Naimas ti balon nyo Doray. Una, inlak aman kayo amin. Tamok ang magustuhan nyo. Oh, atay ta. Mangala kayo iti sidaan na balon ni. Wala. Kayat ko dahita. Oh, Layla. Di ka matan matagtagari. Ala na. Mangan tayon. Di ka agdanag, Layla. Naimas day ta si mi. Tasyak amis mo tinagluto. Sige, ramanak. Agyaman kada kayo, ha? Kinapudno na. Itala ang makitak ni Fatima anaragsak. Anya? Sipud adda kayon ang gagayim na. Naragsakan. Oh? Iso asapay kuma, tadi kay agbaliw kan kwa na. Sapay kuma, tamataginayon ti panagkakadwayo. Kumusta dagiti balon? Da kayo a bodyguard ko. Madamati pa nagluto do, Big Boss. Ada DJ ground. Ano yung pasa, Big Boss? Nasayat. Kit. Niansot. Adamat lay jay, Big Boss. Isunti mang idadawlo iti pa nagluto. Wala, Big Boss. Nasayat. Oh, Big Boss. Agraragsat tayo maran. Wen. Agrenet tayo iti arak ken pulutan. Agrambak tayo. Nakapanimid ka mo dito, Michael. Kwento, sibuyas! Sa bagay, saan aron ba nga tumulong ka iti panagloto? Tagapukin ka, at damanin ramrambak. Jak kali kaguman dayta. Dante. Podno ti kunam. Ngam awan mabaling tayo. Iso ang makirambak talatan. Hala, umay ka. Inka mangali iti pulutanan. Adun tinaluto. Sige, sa akong timapan mangala. Dito'y kalaeng. Urayan nak, Michael. Awan ganas ko ngagpulutan. Takas lajak mo't lamatil munda kita amakan. Anya? Ngam, Michael. Naskin amangan ka. Saan mo't amabalin adi ka mangan? Dante. Iso nga urayan nak. Tay nak mangala iti pulutanan ta. Saanan Dante? Jak matil mon ti uray anya amakan. Kaya't mo asawan. Saan ka amangan? Ito urayan niya. Saan? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem. Di yuliwan na denggen. Tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Biyag. Wenno patay. Tinapalabas. Dinamag ni Michael kini Solomon numabalindan ti rumwar kini Dante ti Pasdek. Ngem saan na ida pinalubusan. Ngem kitdi. Kinunana apalubusan na ida. Kalpasan ti duapay alaban nga ipanghabak na. Nakapungtot ni Michael ngem awan na aramidan na. Kabayatan na. Aglutluto dagiti balod iti kanenda iti maangay aramrambak. Idinto ta ni Michael ket nakapanimidlatan. Inasitgan ni Dante ket kunana ngayalaan na iti kanen na. Ngem na kuna ni Michael nga awan ganas na amangan. Itagagayam adto yung tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Jak matil monte anyaman amakan. Anya? Ngam naskan amangan kalata, Michael. Amangan no kumapsut ka. Mudi ka mangan. Awan ganas ko.
Anya? Ulbod ni Solomon. Di na tinungpal ti Karina. Michael? Talaga jabla. Aramaten na tayo lang iti pagkwartaan na. Pudno dayta, Michael. Naimbag ko man o damit gungguna tayo. Ngamawan, mate. Isupay kiti ti puon, ti papatay tayo. Tano maabak tayo. Posible matamatay tayo. Ngamnas ka napatib ka rin tayo, ti pakinakon tayo. Mangan tayo lagta, tapno di tayo agkapsot. Nang runakin ka, Michael. Dante. Ngamin, sikat ti kay ni Big Boss nga ilaban. Isuanas ka na kanayon ang napigsa ka. Mangan ka lata, Michael. Dante, ayan ni Michael. Ada itida na, Boss Ansot. Apay adi umay dito. Di na kaya't, Boss Ansot. Awan ka no ganas na mangan. Saan ka no nga umunag titaraon kinkwana? Anya? O sige. Siya kung timapan mangted itimakan kan kuana. Michael, ato iti kanem. Nang yigakon, tadi mo mat kaya timapan mangan. Awan ganas ko amangan. Amok tiga po na. Ngamnas ka na di kagbisin. Tanyaman nga oras, wenwal daw. Kat kalaat nga dalaban. Amangan no si kati may pasungalngal. Narigatan. Iso amasapo la kanayon ang nakasagana ka. Ala, kanam na itanyig ko. No adamakan, mangan ka. Di kagliway. Sige, Boss Ansot. Ibusam da ito inyig ko ah. Mangyugak tumanen into madamdama. Tanasken amangan kalata. Sana bali amangan ka iti ado. Gaputa ka na yun mati panagin sayom. Mailing it mong tumot lang. Sige, mangan ka, Michael. Oh, makita yo! Agrarambak tayo manen! Ngami! Nangabak tayo iti laban. No kanayon amangabak tayo iti laban. Kanayon met ti panagrambak tayo. One big boss! Big boss! Iso alalay ninyo! One big boss! Ala! Agranak kayo iti arak ken pulutan. Wow! Ipusan tayo! One big boss! Oh, apa ako skusilapan nak peryong? Naglasto ka, Dante. Di ko naman siguro. Kat nalipatak di pa ng kabil mo kanyak. Ganabem ah. Agdantual daw mo. Tanya ti kayat mo. Aglaban ta? Sige man. Mapantay ti katingaan taglaban ta. Nakarikaitan langgong. Sika ti langgong. Lagi pa kayo. Agdantual daw mo, Dante. Oho. Aldaw mo nga. Nagado kita sa humon. Itan ah. No talaga kamit laing. Anya. Aglaban ta. Itamit laing. Istartan yu daytan. Panawan ka man langin, langgong. Mabutay matlaing ti loko. Aging totorad laing. Nasayata din magas kayo itay di department store. Tapno agkukuyog tayo nga agawit. Nagtungpal kami iti pagayatan niyo, Papa. Saan ko lang nga pagayatan da ito, iha? No digat para iti pagsayaatan niyo. Maawatan niyo, Papa. Iso amanipod ita. Tunggal madismiss kayo iti malem. Agdiretso kayo di department store. Tati kayat ko, agkukuyog tayo nga agawit. Uwan, Papa. Diyak kaya't ano sa dinoladitan ti maturturong yo. Uwan, Papa. Uwan, Papa. Kat si Carol Dan, no da training mo, kalpasan ti klase. Maamuak ko ma, tapno masukon ka. Ha? Maawatam. Uwan, Papa. Roldan, apay ni Papa. Istrikto itan.
Saan matakas ta idi? Apay, di mo kaya't ti kina-stricto na? Ko, diya ka mo. Kasla ngamin naingat itan ni Papa. Maawatan ta kuman ni Papa. Ngamin, kit-kita na ti pagsayatan ta. Ano siya? Awanan yaman na. May mayatan ti kasta. Gaputa para mo't lang iti pagsayatan ta. Ngam namat nga awan ar-aramidan ta amadi. Saan tamat amakibarbar ka da iti barairong. Tapno maisagmak ta kuma. Bastag tungpal talatan ka ni Papa. Saan ta na kontraan? Noon niya ti bagana. Tungpalan ta. Roldan. Ala, umunagtan. Nalamisan ti pulo iti hangin. Intagat maturogan. Aday ta. Nakasibog akong kadagiti inmulak. Ay, saan mo't ngamin nagtudo iti kalman. Iso anas kanyag sibugak. Ay, nakasibog ako na. Iso nga ita, padasag akalyan ti kamote amula ni Roldan. Ang mga noadan bagas na. Kalyak, kat baliwak maninti agmula. Amin amamulaan dito ay. Nasken amulaak. Iti kasta, addan to akitan dagiti anak ko. Adda kagayam dito ilikodan ti kalapaw mo, Celia. Ay, talaga ang makalipat ni Ina. Celia, kuna naman yung kanyak. Umayak kumaagtya Celia. Sige, Ina. Mapanta di ta kalapaw, taagtya kayo. Apag iso, adaday talinang taan na loom asaba. Ay, kasta ti aramidan ni Roldan. Agiling tay ti saba, kat ikanak. Anya? Sige, intaag tsa, Celia. Wan, nani. Napudot. Puyutan nyo Ina. Ay na, nagbanglo, Celia. Kastoy ti kayat ko. Sige laang, Ina. Agtsaa kayo nata. Mangan kayo itilinang taas sa ba. Agyamanak balasang ko. Ina, sa dino ka diti ayan daroldan kan Michael? Jack amo Saan ka di ako nayo anapan ni Michael ije bugalyon? Adda aya imbagak. Jack amo ti ayan na. Jack mo't nakit kita. Kunayo idi anapan ni Michael ije bugalyon. Aya, imbagak dayta. Ay, Jack amo. Saan nga ta akabaw na laang tinaibaga na idi kanyak? Urayik lang nga di pa nagsublida. Mamati ak nagsublida matlahang dito ay. Nday, kita anak matlatan, Celia. Apay, di ka agtsa oo Ina. O sige, danggayan kayo nga agtsaa. Roldan, apay ka di nga ije balay dalayla ti pagnanaedam. Uwe, gaputan na singedin na pagayam ko ni Layla. Idada kami pa ilay daklan. Kasta? Imbilang nak ti pamilya na. Kaspod no kamang ti pamilyada. Kasta ka di? Dayta ti pudno, Fatima. Nasayat da pamilya. Pagadadalag da. Iswanas ka na jak sayangan dayta. Kasta gayam. Adamat arapapo iti biyag. Ti makalpasak iti panagadal ko. Talaga? Siyak? Numabalin?
Jak kayat ti agadal. May mayat-mat lang na makaadal tayo, Fatima. Sa bagay. Isosay-sayatan tayo. Tap na makapasa tayo. Ni, nalpasan ti break time. Umunag ta ti sumaron na klase ta. O sige. Agkikita tayo manan inton lunch. Ina Anastasia, pumanawak dito ha. Mapanak ija simbonan. Simbonan. Wan, ina. Adala sarong karak ija apagayam ko. Nga magsubliak matlaang. Kasta. Sige Iso adinak pa'y makita iti sumagmamanong nga aldaw. Sige. Mapan kalata, Celia. Pakibamban tayo latan, ti kalapaw. Wan, balasang ko. Bantayak to'y kalapaw mo. Velasco's Department Store, hello? Tony, niipag mo ami di na dayto, di pidaklan. Oh, ipag. Tony, ni Erlinda, di asawam, naatake iti puso. Oh, anya? Kat, awanan, Tony. Oh, anya ti kayat mo asawan, ipag? Natayan ti asawam. Anya? Saan? Sana po no dayta? Sana mabalin ang matay ni Erlinda. Umay kayo nadagos dito, Tony. Tadya kon mapagsusuro ti aramidak dito, oy. Uwan, umayak itamot laeng. Mayat dayta na panunot mo, Layla. Iagdalos di tirawar ti pagadalan tayo. Amin tayo nga agad adal di Bugalyon College, kat agdalos tayo. No kasta ngawan klase tayo. Juan, kasta timbaga kadagiti daddo mga estudyante. Katimman nugot na. Agdalos tayo. Kan agmula tayo pa'y kadagiti nagduduma asabong. Nasayaan, dayta. Ay, sigurado pumintas ti aglawlaw ti pagadalan tayo. Juan ngamin, mabaybayan matan taglawlaw. Isumat. Awan pa'y napintas a view iti dayti a pagadalan. Kaskuin iti dayti a pagadalan, nasken nga idauluwak ti panagdalos. Suportaran ta ka, Layla. Ala, mapantan iti kantin. Agur oray siguro daroldan kan Fatima ijay. Anya? Agdalos tayong estudyante? Wen, mayat saan ka di? At least, ada maaramidan tayo dito pagadalan. Ay! Jack la kayat! Suportaran mi ti kapanunutan ni Layla, Fatima. Iso di Queen. Katnoan niya di kayat na, suportaran mi. Anya? Kasanon na Jack kayat? Saan da kapilitan, Fatima? Nagadukat ngamin nga mo, Layla. Dayta ti amok ama itulong tayo iti pagadalan tayo. Iti kasta, pumintas matyaglawlaw. Uy nga, Rod. Oh, kitaan nyo mat awan pa'y sabong ang makita itaglawlaw. Saan da kapilitan na di mo kaya, Fatima? Tasaan mat ngayon kapilitan dayta? Pudyo dayta, Fatima. Makipagdalos dagiti kayat nati tumulong. Saan na analasatan ti pan nakaatake na, Tony? Ipan ko kumay di ospital. Ngam awanin angas na. Nabati dito ibalay. Tako na na ang maditirig na. Iso ay siyak tinapan ija department store. Tinuktok ko ti silid na itirabi iya simang putak. Ngam di na inlukat. Iso abinaybayak. Tama nga no nakaturogan. Katjak kayat asingaan. Ngamitay agsapa. Pinilit ko't alinukat ang tiri daw ti Selena. Gaputa di na magtan ilukat. Nga unay kasano ti panagtuktok ko. Anya? Nakita ka nakadasay iti swelo. Kat nalabit ang naatake. Naku na nga min idi kalman nga agulaw.
Kat maditirik na. Kat kunak nga ang mga kimaro ti high blood na. Ngam kabaulak ko na. Kat di namot kaya ti agpa-doktor. Nalapit nga hindi natumba. Inlayon nan. Erlinda. Sapay ibagbaga ni Erlinda idi kanyak. Akayat na tiba pa ni Jibo Galion. Takayat na kayo ang makaden na. Ngam kastamat tan tinapasama kan ko, ana. Ipagmidina. Awanan ni Erlinda. Wan pa ma. Kadwak ni Roldan dito'y department store. Sang-sangpot mi anag gapoy di eskwelaan. Iha, ni mamam, natake iti puso. Ha? Natayan ni mamam, iha. Anya? Saan? Iha, awanan ni mamam. Saan, Papa? Saan na po na dayta? Saan anatay ni Mama? Saan? Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!